ke thang cipang ni sami kita lihat sepi aprang sip berda tepi arjuik tha Golaghat ahoy along KSA Forest Department atumpen aduy ahoy kahumrida Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy along puthot Kheroni Range ahin pen kanghua thengpi lapen agari keneblong Naga checking ahut brown sugar kipon atumapan kineblong Kaprek a KSA asong atum KSA Hamren Regional Committee along kaching bedun Jingthong constituency arlo kachilenga towar kahinopik ajok rat kisungna Koilamatia long Golaghat district pen ahoy kedokok ajok Golaghat district asoratum longlinang ki parlot hetan ansi Ajir dingklui pen Karbi Anglong Autonomous Council pen eson bak awar site nang klem PG mapu pen Chonghong bom pen non pu anta thangnarang thek klangpon pesi ko an ahoy ahok binong mapu kachini jia phan pu matha ponsi KSA Koilamati branch KSA Chokihola branch lapen kaprek asong atum pen lapen Koilamati SGB lapen GB businessman lapen Forest Department pen Silonijan Circle Range Officer atum pen chingrum si ahoy binong konat an ahok ma pulang damsi GPS asaita klemponlo non ahok pet ke Karbi Anglong arlo haku penta Karbi atum ke do adim anta Golaghat district parlo pondet si thekponlong lapen bit office ai hemta kikim rangpon kitang thupo lapen kedo thupo ason si thekponlong lasinili tum KSA Koilamati branch ahin pen Karbi Anglong Autonomous Council aphat tuning rilo labangso ahoy alam abang prabjen pen nang lang pipon nang jipusi tuning rilo athe moapi Karbi Aradaphan isiaki sungdokok jipusi tuning ripon News Desk report News Fast Karbi Anglong Karbi Anglong Police atum pen Dilaila Horizon along Naka checking padobomahut ihum AS02 BC 7866 agari along pen brown sugar heroin nepdon long Bangso Naka checking team IC La Horizon PPC Chetta Ranjan Bora lapen Ari asang hutum pen Kirika Kuruk ihum driver kangnya di malong pen lak inquisitive brown sugar nepdun long Bangso brown sugar Dimapur pen hojai Doboka bypass on si paliponji pusi kaching nang check manul hak arta inquira pho Baliram Pathar hojaya sor lapen Ashit Uddin Asupu Ali Hussein Apomen Baliram Pathar hojaya sor pusi pangthek pon Laso kenep kangnang pon puar julong si Bukajan SDPO lapen Dilai Osiatum Adim Palidun si Karju Pater Tok Bomlang pusi Birta Ribdun long News Text report News Fast Karbi Anglong Kachilenga towar kinang jike kidu kiplang ave maduita kachilenga towar ke akinang sot Woi phitta Jingthong constituency arlo phanke kachilenga towar nang ni puason mandet Acheke Jingthong constituency pen kachetoidun MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Prodip Rongpi alangli pining pen an MSC kilik ke haidun batai plilo Sita Jingthong arat kungripi langtuk apam murinto pen nang kedanglok penangan hawa raratum kachilenga towar ke hinu penajok akisum cetok nanglo lapen nilitum hawa arat kedam kewang abar sai ke meji aphan kachilenga towar nang selam pinang jipuke kai kita ningje dun verlo lapen kilika botora hut alam chakke pinianianta papleng pleputa Jingthong hawar araratum pen pherangke kahumrida mahut nang pachini dun lasinon ke dobom Karbi Anglong Autonomous Council along poribortona sarkar mate team Karbi Anglong ke Japon CM Tuliram Ronghang aphan kachilenga towar kisung pen nang kipajok ji aphan hawa araratum pen tuning ripon Wothat langso pen Rajen Ronghang News Fast Karbi Anglong West Karbi Anglong jurikending pen kahilo kilometer koi phososia dimalong arniwang thengpi kanghu kachibit me penajok kedam tang ni phai ke thomaning be jirlo por phai ke thoma porhut thengpi ke thabbamahut achar pen kanghu atum forest sor phan theklong lokajok katrukamat Soktimana truck ML04 7553 abang chite kangkok ajok atrak wanlong lok lupusi alangli ranger bibison tok bihin pen nang thandun lapen alangli kaning JK আমি ৰাতি গাড়ী সাউন্ড পাইছোঁ 11:30 বজাত আমি শক্তিমান গাড়ী আৱাজটো পাইছোঁ পোৱাৰ লগে লগে আমি খাচিছ কাপ
ফালৰ পৰা যি গাড়ী চাউণ্ড হৈছে আমি পিছা কৰিছোঁ পিছা কৰোঁতে গাড়ী আমাক দেখি গাড়ীখন পলাই গৈছিলে দুখন গাড়ী আছিলে তাৰপিছত আমি পিছা কৰোঁতে 12:30 বাজিলে 12:30 বজাতে আৰু এটা গাড়ী চাউণ্ড ওলালে এইটো হ'ল মুজিয়াম এৰিয়া তাৰপিছত আমি মোলাবেৰ হৈ আকৌ মিউজিয়াম গ'লোঁ তাৰপিছত মিউজিয়ামত ৰাতি 3:30 এই গাড়ীখন আমি স্পট কৰি তাত আমি ধৰা হ'ল এই গাড়ীখন মেঘালয়ৰ পৰা ৰাতি 1 বজাত সোমাইছে 1 বজাত সোমাই আমাক দেখি এটা গাঁৱৰ ওচৰত জংঘলত সোমাই থোৱা আছিলে তাৰপিছত আমি তাৰ পৰা গাড়ীত আছিলে 2টা ফান্তা আছিলে আৰু 5টা পল সাইজৰ মাকৰি চালৰ কাঠ আছিলে তাৰপিছত আমি তাৰ পৰা গাড়ীটো টানি আনি আমি খেলনি ৰেঞ্জত ৰাতিপুৱা 10-11 তেনেকৈ আহি পাইছোঁ তাৰ যিমান আছিলে বহুত তেওঁলোকে কপাৰেট আৰু তেওঁলোকে এনি টাইম ডিউটি লৈ কিবা যাবৰ কাৰণে ৰেডি থাকে আৰু তেওঁলোকক মই বহুত ধন্যবাদ মোৰ খেৰনি পেনৰেন সিং তেৰন নিউজ ফাষ্ট কাৰ্বি আংলং KSA ansose kapang tang thuji mate armung chepaong jia phanpura kapre KSA asong pen che odunsi pini KSA hamren regional committee atumalong bangkre pho armung chepa ogdun lapen ka chepa ogdun atum maya long kaning jia tengke KSA inglong pho kiklem kedam kimesen ajoine si pini neli tum setame khaya pharman nang arjabdun popusi ningje pon labang so maya long KSA hamren regional committee maipu probin timung pensi charipon maya long aluhi sarpo amana pengpen KSA central committee maipu bijoy be aluhi pen bangso maya long kaningje tengke non KSA isibet ke do aphan ke kaike tanili tumke chisik dinglo lapen madu apang phule KSA nang pangrum setame nili tumke chisik dinglo lapen kaike ta Karbi Anglong ki sungaputhak arjawer nang jipusi maya long ningje pon Laso Central Committee Kongchun Bang Thang Sing Timung Lapen Barnabas Kiling Lapen Busnu Be Lapen Probin Ingleng George Timung Atum Chetong Dun Dongka Mukampen Komal Kathar News Fast Karbi Anglong Dilai PS Angkang Borjan Constituency Lapen Manjapen Kilometer Creek Thom Sose Kahelu Langguku Pu Alang Sun Along Ning Arong Aje Lapen Kijui Kelang Adim Laan Sose Aliralon Kipi Kepalang Me Lapen Karbi Anglong Amidumate Dihin Amu Kepaching Thurji Akimang Pen Karbi Anglong Autonomous Council Cepatir Pipon Pining Aningkan Kedamtang Therepo Achekloni Phai Kethom Arni Lunsing Teron EM Tourism Department Karbi Anglong Autonomous Council Lapen Borjan Constituency MAC Longki Timung Chairman Karbi Anglong Autonomous Council Atum Impu Pontanglo Lapen Kimesen Kachilengji Atowar Aphanta do desang sepin pen Cyclem Pon Bom Abirta News Fast Apherangke Kahumri Damahut Birta Longpon Lapen Langboku Adung Kedo Arong Arara Tumta Cepaduk Dunlo Ini si rong pen tum la non baget hibita ke pangcheng no lo lapen da ko an Lapen kumane abang phu bang phi jongsi meglang no otchepalang no thekdun long lok pulote so dakpen kangsai padokonji pusi hadak arara tumpen nang pachini dun Tamel son sisa kapapuk lahai do pulotang ke komite hin pes tamin ili tum tan ya pun po la pen adai te en po apia po bang wekti gang bong kini tum dalu lilu pusi cipat hekon no dak lang ku mane kijui kelang atum stami la son meklang nu lang nu lahai pulote la daga komite penta nitumta angun po araki ahormus tami mane lahai hormu ki vans tami alang nitum em ladak pini dak dasbin bipo non ke lahai ahormus tami em jewan desidak get along dasbin hitan bipo la sila dak si thok te kang nang punon ki mane komiti pen tami ahut pen ke dak nitum ta klempon bomlo sami ki un ita dukok no Anjapen Dilip Hanse News Fast Karbi Anglong Non malam sopan Birtang Ton Sinan Wang Ignon Atur Bamboo Industry Dongka Mukam Chingri Be Arong West Karbi Anglong Ceglapen Buluka Pen Kasimar Pon Ason An Mesen a Quality Pen Dak Atur Bamboo Industry West Karbi Anglong Dongka Mukam Along Longpon Igji Lake Sofa Set Bed Stool Decks Chair Rocking Chair Lounger Chair and Table Lapen Flower Stand Ekchatra Heihui Longpon Igji Kachini Jiaphan 9957767037 Lapen
99577 5291 along Humri Iglote Long Ipo. Anparta home delivery sa Tami Longpon Igji. Come one, come all. TVS Langne Motors opposite Taralangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes, including all genuine spare parts, accessories, and servicing facilities, and also TVS Finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Berita kang tonpen ang cirui tulo. Election apor hutke rongorat atum ning chithi pensi vote pipen pahailo bonta piniar nianta rong nerkep arara phan nang panungkukke chokche lapen piechi ahem dokok apita langki pipedetke manghumi me alam lopusi hadak aratum ningduk cepaklang hawararatum im raju tisophan prabjin pen kimesen langkelong jiaphan towar cholangding lopusi chuneng ripon Mumpunda junlong le lapente sagori tum le dup pusitami alang donta cewang we jok non bangala pusi pasam prithang sonde dokolo lasi ladake non ke ayatta velo lang da jo non le lo kavi jo ini anutinta rong sorta chobor ireblo ring lapente dongkol laju isi amethang si mani chijun bom lo ning che the bedel lo na si ke hai turiram na hang sar phan si tami netum konsil pen sistemi chuning ri pen non punta thang alam tanang than the aviation si mandel lo lokeri em ke raitu solo ha alang ni Koloni Penarun Crew News Fast Karbi Anglong Pinia berita lang si Pajulo domain hakme kardom.